Kovanicom strave rosu stresa, strave rosu stresa, kovanicom strave rosu stresa. Osibaša Ivan sa Kupresa, Ivan sa Kupresa, Osibaša Ivan sa Kupresa. Mladi kosac, oždra kosa, dođi mala od kosa, dođi mala do livade, da liči mojade. Mladi kosac, oštra kosa, dođi mala od kosa, dođi mala do livade, da liči mojade. Kovanicom polegla po travi, polegla po travi, kovanicom polegla po travi. Kaže mala da sam kosac pravi, da sam kosac pravi, kaže mala da sam kosac pravi. Široko tko skovanicom, draga mi je kupelica, livada i suva trava, na njoj ljubav prava. Široko tko skovanicom, draga mi je kupelica, livada i suva trava, na njoj ljubav prava. Bravo, bravo za naše kupreške bećare koji su na neki način i otvorili ovaj festivalski dio današnjih zbivanja na danima Kositbe Strljanici 2011. godine. A sada kao pravi domaćini pozivam gospodina načelnika općine Kupres Stjepana Hercega da mi se pridruži na pozornici i da kako pozdravi sve goste današnjih zbivanja na Kupresu na Strljanici. Dame i gospodo, poštovani gosti, dragi moji kuprešaci, sve vas skupa pozdravljam, dobro nam došli. Dobrodošli na našu tradicionalnu manifestaciju Dane Kositbe na Kupresu, s kojom se cijeli Kupres ponosi, a ja mislim i šire svi županija, pa čak i regija. Koristim priliku da pozdravim sve naše drage goste, cijenjene predstavnike veleposlanstava, učesnike Ciofovog festivala, a pogotovo posebno pozdravljam ovdje nama dragog gosta, kuprešaka, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Tomislava Ivića. Molim vas, pozdravite ga jednim toplim aplauzom. Isto tako pozdravljam sve učesnike u organizaciji manifestacije Dane Kositbe na Kupresu. Znam koliko je bilo potrebno truda da se ovakva jedna manifestacija organizira ovdje na Kupresu. Isto tako pozdravljam i zahvaljujem svim sponzorima, jer bez njihove financijske potpore mi ne bi mogli organizirati ovakvu manifestaciju. Na kraju pozdravljam
sve učesnike današnje manifestacije, sve natjecatelje svih sportskih natjecanja, a posebno naše učesnike u natjecanju kosaca. Da napomenem da je do 11 sati prijavljeno više kosaca nego što imamo parcela i morat ćemo vršiti ždrijebanje. I zato vas sve pozdravljam još jednom. Želim vam ugodan boravak ovdje na Kupresu i živjeli mi. Hvala načelniku općine Kupres, gospodinu Stjepanu Hercegu. Sudeći prema ovome što je kazao, ovo će biti najbolji dosad, načelniče, dani kosidbe na Kupresu. Hvala vam lijepa. A sada molim vas jedan veliki pljesak za naše sljedeće goste. Sada ćemo ovdje na pozornici vidjeti članove Kulturno-umjetničkog društva, Akademskog kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić iz Zagreba. Oni će nam izvesti turopoljske spominke. Janjci koji... Tako, baš sad. Malo je vruće.